skills, the battle of the unknown and the test of celebrity metal. Can they cook up a storm in the kitchen? Can they hit the high notes on stage? We're taking them out of their element and throwing them into the deep end. Don't miss the fun, the drama, and the surprises. Asambege. Be sure to catch Business Watch every Wednesday between 2 p.m. to 3 p.m., where we feature the latest updates on business news, market trends, and exclusive interviews with industry leaders, as well as insights on emerging small and medium enterprises in the commercial sector. Business Watch, your business leader. Lelebe Nkosilenhle sevele ibumbene insimbi yokuqala kusho ukuthi isikhathi sekwethabela indaba yokuqala lusuku ndilethelwa ngumsakazo weTithombe yeSwatini TV. Futhi ngusifiso 12 enximalo nathi indaba. Liphini landvuna nkhulu imphunga thulisile dladla lithi kwesekela abantwana bendlunkulu kubenta ukuthi babe nekwethemba baphinze babe nelithemba lelikusasa. Liphini landvuna nkhulu belikhuluma uma lemukela tinatfo kanye ke nekudla lokunikelwe inkampani iLactalis eSwatini. Lokudla naletinatfo tethuleke emahhovisini yeliphini landvuna nkhulu eMbabane. I'm so happy that you are going to give us a mercy and a lubisi. Batokhona ukuthi babhuce badle ngekuthi uma sifika emaphiveni after sibikelwe ngale nhlupheko ukuthi bantwana incumbi abaye esikolweni ngenzaba ebuswethi labanye ba drop out abafiki esikolweni sase sithi awu Minister of Education, that was last year December. Minister of Education kudelenye indlela ungasimangalela nemhlaba kuthi kule century eveni leli developer ngalenye indlela bese sishiya abantwana ngemuva bobani abatawuthatha over. Fortunately nenkosi ya eKhowisha emagama lathi kubede umfana lophila kamadini. So sasukuma ke vele lesikole nje sakhiwa nga 2 months. But labantwana bobabuka ngendlela labambethe ngayo kuswela lokungetulu. Stunted and phela basekule age yokusibona basakhula baze bafika ku adolescent stage. Besilontsha Friday kuthi bantwana bangaya basalamba sisive yini sustainable singayenda. Ngicela nihambe nale background nathi ukuthi ansithi nje for the sake.
kusitwa vele bantfwana labadzinga lusito and bantfwana ngicabanga ukuthi kusasa sonke bawusishayela tandla nalakuthola bathi silapha nje lactose usisite sathola nutritious food, the love that you have shown will go a long way in instilling self-esteem in those children and love for the future. Live leSwatini litimisele kuhlangabetana nemigomo yentfutfuko lekhonsako yakumhlabuhlangene njengoba ke selifake ngalokuphelele lemigomo eluhlakweni lwentfutfuko i-National Development Strategy. Indvuna yetekuhlela umnotfo ikusho lokhu emcimbini wekugubha liviki lemigomo yakumhlabuhlangene ehhotela eMountain View eMbabane lapho beyimelelwe khona ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Thabisile Mlangeni. The SDGs are a powerful framework for inclusive and sustainable development aimed at addressing the most pressing challenges our world faces, including poverty, inequality, climate change, and environmental degradation, among others. They provide a blueprint for improving the lives of the people, improving the planet, peace, prosperity, and partnerships. They also seek to leave no one behind, thus allowing future generations to have the same or even better opportunities as we enjoy today. As we reflect on our journey towards achieving these ambitious goals, it's essential to view them within the context of our country and within the context of Africa and the world at large. Despite significant challenges, we have witnessed remarkable progress in some of the SDGs. According to recent reports, many African nations are making strides in SDG 3, which is good health and well-being, SDG 4, which is quality education, and SDG 6, which is clean water and sanitation. Innovation and entrepreneurship are on the center of these developments, particularly in sectors such as technology, agriculture, manufacturing, energy, education, and the creative industry. Our government has integrated these goals into our national planning frameworks and policies. We have focused on enhancing access to quality education, improving healthcare services, and safeguarding our natural environment. Ndvuna litiko letekutfutsa sikhulu Ndlalo Hlaza Ndwandwe yithi kumcoka kutsi sive ikakhulukati leso lesakhelene najantshi wesitimela sifundziswe ngetindlela tekuphepha. Indvuna beyimelwe ngumabhalane lomkhulu kuleli tiko Thulani Mkhaliphi ngesikhatsi kusukunyiswa ngalokusemtsetfweni liviki lekuhambisa lwati lwekuphepha kujantshi wesitimela. Umsebenti ubanjelwe ehhotela leHappy Valley eZulwini. This anniversary not only marks the passage of time, but also represents the countless efforts, innovations, and collaborative spirit that have gone into making our railway safer for all. Today marks the beginning of the annual Railway Safety Week, whose theme is always expect a train, be safe. It is not just an event unique to Eswatini Railways that we are witnessing, but an event that is commemorated throughout all SADC countries. It is encouraging to note that the Southern African Railways Association, SARA, has taken a resolution to commemorate railway safety annually as a means of creating awareness to railways employees, motorists, general members of the public, and other stakeholders about the importance of safe operations, safe interaction with the railway track, and how they can join hands in strengthening the overall safety of the railways in the region. Always expect a train. This theme, ladies and gentlemen, encapsulates the need for awareness that trains can be unpredictable in their approach. Whether you are waiting at a crossing
walking along the platform, or enjoying a day near the railway tracks, it is essential to remain alert. Trends are powerful, fast-moving, they require respect and caution. We must remind everyone, adults and children alike, that safety is not just a protocol, it is a mindset. It is about making the choice to stay vigilant, to look, listen, and maybe if I may add here, decide responsibly before crossing tracks, and to follow all posted signs and signals. Ngosilenhle kulesikhathi sidawubuka leti chamuka ngaphandle kwalapha eVeni tinkhulumwane tesive saseVeni la kaIsrael sihlangene enhlokodolobha yakulela live eTel Aviv kuyawukhumbula labo lababulawa ngesibhuku ngesikhathi ke licembu leHamas lahlasela lela live mhla ka7 October eminyakeni lophelile. Kukhunjulwa kwalabo lababulawa licembu leHamas mhla tisikhombisa enyangeni yembala eminyakeni lophelile akukwendiwa live laka-Israyeli kuphela njengoba nemave lafaka ikhathi live leJalimane, eBritain kanye nelive leFrance bakhombe kuhlanganyela nalo laka-Israyeli ngekukhathisa emakhandlela kanye nekubamba tinkonzo tesikhumbuto. Lamava athi tasachubha wona lo msebenzi abesola achubeke njalo nembimbisa imijeka yelive laka-Israyeli enhlokodolobha iTel Aviv. Tithombe talabo lababulawa ngesihluku betisolo tidlalwa njalo kumabonakude lomkhulu lapho khona laka-Israyeli lithi lokhu kuyindlela yokubakhumbula kanti futhi kutawuphindze kube nasikhumbuto emhlabeni wonke jikelele. Lokhu khathazeke kakhulu ke ukuthi licembu leHamas liphindze lagadla khona eveni laka-Israyeli lisendawoni malungiselelo alomsebenzi lubalulekena kangaka. Ngolete boya eveni leTunisia tithi mengameli walela live Kais Saied ubheke ukuthi avikele isihlalo sakhe kulandzela lukhetho lamengameli labelibanjwe elangeni layitolo kulela live. Sizathu lesikhulu lesitaholela encobeni kwakhe ukuthi Saied luneminyaka lengu-66 wenta siciniseko ukuthi tonke timbangi takhe lebetingamnika inkinga tigcinwa ikhulukuthu ngaphambi kwalolu khetho. Kubikwa ukuthi bantfu labalungele ukuvota kulela live bangu-9.7 million kepha labo labavotile babengu-27% ekhulwini. Lo mengameli ucele sive salela live ukuthi singavumeli bantu bangaphandle ukuthi bacele phansi kuthula kwalela live lapho ethembise khona kwakha lela live ngekulwa nengohlakalo. Ngakulokunye njengoba live leMelika lisalelwe isikhathi lesingephansi kwenyanga ukuthi libambe ukhetho lwamengameli baholi bemacembu etembusave kulela live bakhomba kwenyusa emasokisi endleleni abakhankasela ngayo lolu khetho. Lisekela lomholi welicembu lama-Democrats Kamala Harris sewuceka umholi welicembu lama-Republicans Donald Trump ngokumchambela imanga endzabeni lifaka ikhathi emalungelo labuke kukhishwa kwetisu kulela live. Trump ubese usola ngelive leligcinile lihhovisi lamengameli Biden ngekudlaphathisa imali lathi ngabe tisite kakhulu sivi lesihlaselo diphepho lathi isebenziswe ukuchuba tinhlelo letibuke kuphuma kanye nekungena kulela live. Njengoba kuyinyanga yabo yekugcina yekukhankasela lolu khetho basebheke ukuthi bavakashele tifundza letisikhombisa lapho kubheke ukuthi bachubeke nekuheha sive salela live ukuthi sivotele emacembu abo. Lobikela umsakato wetithombe yeSwatini TV umpendulo kumbi kanti tithombe titholakele kaFrance 24 VOA naka-DW. This sports update is proudly brought to you by eBet. Join our family of winners by visiting us today at ebet.co.za. eBet, born to win. Ngosilenhle asitephethe ngekubuka nati temidlalo likhethelo lesive sihlangu semnikati kubhekeke ukuthi litfola nayedulu nelive leMozambique ngalesihlanu kuleliviki. Umdlalo ke lotaba ngaphansi kwemidlalo yema-Africa Cup of Nations qualifiers yeminyaka lodako. Umbiko olandzelako ubuka simo salamakhethelo lamabili.
Sihlangu semnikati sechubeka nemalungiselelo emidlalo yema-Africa Cup of Nations qualifiers eminyaka 2025 lapho khona singaphasi kwa-Group I kanye neMozambique, Mali kanye neGuinea-Bissau. Kule midlalo yema-Africa Cup of Nations qualifiers sihlangu sidlala imidlalo lemibili neGuinea-Bissau kanye neMali lapho khona sikhele phasi kuyo yomibili lemidlalo. Likhethelo kwanyalo lungiselela imidlalo lemibili nelikhethelo lesive laseMozambique. Umdlalo wekuqala utawudlalelwa eveni laseMozambique ngalesihlanu kuleli viki bese kuthi umdlalo wesibili udlalwa ngomsombuluko wevikini lelitaka enkundleni yaseMbombela eNingizimu Afrika lokuyinkundla lesentshentiswa ngiso sihlangu udlalisa imidlalo yaso yasekhaya. Kunqoba lemidlalo lemibili kutawenyusela sona sihlangu emathuba ukuthi sengakhona ukuthola lithikithi likuyodlala i-Africa Cup of Nations eveni laseMorocco eminyakeni lotako. Kulokukhala phasi kule midlalo lemibili kutawucetsa lithemba kubalandzeli balo likhethelo lesive. Nasibuka imidlalo lesithupha leyendlulile emkhatsini kwayo emakhethelo lamabili eSwatini kanye neMozambique. iMozambique inqobile amahlandla lamabili, eSwatini yanqoba kanye kanzi lamanye amahlandla lamathathu badlale ngekulingana. iMozambique yona idlala ekhaya inqobe amahlandla lamabili kanzi eSwatini inqobe kanye nayidlala ekhaya. Lamakhethelo lamabili nakagcina kutholana itulu ngaphasi kwendebe yeCOSAFA yalonyaka lebeyibanjwe eveni laseNingizimu Afrika ngenyanga yenhlaba adlala ngekulingana ngelicandza ecandzeni. Ngaphasi kwawo ema-rankings sihlangu sisenzaweni yesi-159 emhlabeni bese kuthi iMozambique yona isenzaweni yesi-99 emhlabeni. Kubadlali labangu-29 lababitwe ngiso sihlangu babili kuphela labadlala ngaphandle kwelive lokunguJustice Figueiredo Richards Bay eveni laseNingizimu Afrika kanye neLindo Mkhonto weZesco United eveni laseZambia. iMozambique kunebadlali labafake ekhatsi labadlala eveni laseNingizimu Afrika lokungu-Elmisin Dove welicembu leKaizer Chiefs. Phindze kube nebadlali labadlala e-Europe lokufaka ekhatsi Renido Mudavo welicembu le-Atletico Madrid eveni laseSpain kanye neBruno Langa welicembu le-Almeria khona eSpain. Kuyo iGroup I yona Mozambique ihlete esicongweni inemaphuzu lamane lapho khona ilandzelwa iMali nayo inemaphuzu lamane. iGuinea-Bissau yona inemaphuzu lamathathu. Lobekela umsakazo eSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Asibukeke naleto lethamba embili kulamanye emave kutetemidlalo. Ikhama ngaphandle sitawucela emidlalweni welibhola lemphebedo lapho khona Coco Gauff waseven laseMelika senguye champion wenzebe ye-China Open kulandzela kushaya Carolina Muchova waseven lase-Czech Republic. Kanzi ngakulokunye indzebe ye-Shanghai Open iyachubeka lapho khona Carlos Alcaraz lobuya kuphakamisa indzebe ye-China Open kanye naYannick Sinner labekadlala naye kumancama ayi-China Open bobabili bachubekela esigabeni sela-16 sendzebe ye-Shanghai Open. Umdlalweni webhola letinyawo kube othi licembu le-Real Madrid eveni lase-Spain selibuke kutsenga Trent Alexander-Arnold welicembu le-Liverpool luneminyaka 25. iMadrid kube ukuthi beyibuke kuthola lo mdlali nakuphela isizini lesetulu kodwa-ke kulimala kwakapteni welicembu Dani Carvajal oneminyaka 32 kule mpelasomvo lephelile sekwende ukuthi leli cembu libuke kuthola yena Arnold nenyanga yaphimbidvana eminyakeni lotako. Emidlalweni eligaluva Tyrrell Hatton waseveni laseNgilandi oneminyaka 32 sewakhe umlandvo wekuphakamisa indzebe yakhe yesithathu ye-Alfred Dunhill's Links Championships. Lobikela umsakazo eSwatini TV kutemidlalo ngilinda Dlamini kanzi umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera. Tithombe titholakala ka-DW ena France 24. The Sports was proudly brought to you by eBet. Don't hesitate. Visit us today at ebet.co.sz. eBet, born to win. Nabangosilenhle betingako tekucala telusuku ntawuthi titfola ke setinaletinye uma kubumbana insimbi yesikhombisa nsambama. Ibe nosuku loluhle nisale kahle. Of Labor and Social Security and its partners bring you the Job and Entrepreneurship Expo for persons with disabilities.